Za nove generacije obični nogomet čini se prošlost. Neki novi klinci od najpopularnijeg sporta na svijetu stvorili su svoju verziju freestyle nogomet. Tu se golovi ne broje, nego je sva mudrost u izvođenju nogometnih trikova. U biti se zove freestyle nogomet i to je u najkraćoj definiciji vještina izvođenja trikova s loptom koristeći se svim dijelovima tijela. Miran je jedan od pionira freestyle nogometa u Hrvatskoj. Sportom se počeo baviti prije 7 godina. Jedan prijatelj u srednjoj školi mi je dao video od jednog freestylera iz Nizozemske koji se zove Sufjan Tozani i on je napravio jedan video koji je u biti bio revolucija u svijetu freestyla, jer puno djece počelo se baviti freestylom zbog njegovog videa. Slična je i Ivanova priča. Dosadilo mu je ganjati loptu nogometnim terenom, isprobao je sportsku novotariju i zarazio se za cijeli život. Treba samo imati puno volje, početi trenirati, znači naučiti tehnicirati i onda krenuti polagano postepeno sa najlakšim trikovima prema težima. Ne treba znati puknuti loptu, bitno je da se ima volje i da se krene učiti. U sportu se obaraju i Guinnessovi rekordi. Mario je tako prvi Hrvat koji se svojim nogometnim trikom upisao u knjigu slavnih. Držao sam loptu na džonu, potplatu tenisice u ležećem položaju 8 minuta i 3 sekunde. U svijetu freestyleri dobro žive od svojeg poziva, no kod nas se sve svodi tek na entuzijazam pojedinca. Ljubav prema sportu i osjećaj kada se nešto postigne, neki trik, kombo. Kaskamo za ostatkom svijeta. Evo primjera radi, kod nas ima otprilike 20-25 aktivnih freestylera, dok vani imate države poput Poljske, Rusije, Japana, gdje ima po 200-tinjak freestylera. Napominju, svatko može igrati nogomet, no freestyle rezerviran je za najupornije.